US Israel su Iran su khongpham handoknadre nakal ahummakta misi mina yaunare Kuwait United States ki lanmi ahum Israel da miyoi mapan sikre Iran da miyoi chama marfum do yauna miyoi chamnga yankai manga sikre Iran amadi United States ki marakta lan soknarakpa numit humni surakpaga loinana Iran ge maikai da sikiba miyoi chamnga yankai manga yaure amasung miyoi chatret hena asok apan nangle hairi Iranian State Media na Red Christian ki report palladun hai Minap area da leba nupi macha singi school amada US amasung Israel na attack satharakpada miyoi chama taramanga siki nakal maromda Iran ge maike dege khud halakpada American lanmi ahum sikibaga loinana atopa manga thina sokle hairi Lebanon ge khathangba sarukta Israel na nongthaktagi attack satharakpada miyoi 38 sikibaga loinana atopa miyoi chama 94 hena asokapan nangle hairi United Arab Emirates UAE gi oinadi Dubai amasung Abu Dhabi da satharakpa attack ta miyoi ahum siki Laikidrba miyoi ahum adu Pakistan Nepal amasung Bangladesh tagini Iranian military na Israel da satharakpa attack ta miyoi mapan siki Iraq ta miyoi ani amasung Kuwait ta miyoi ama siki nakal ani khuthokna bagi chang hengalakpa loinana matik miyai leiba bom pokhai bagi thodok tholakpa maramna asiba migi masung hengalakpa yai haina thajanari US amadi Israel na landabadagi nakal ani akanba mong du khuthoknarakpadagi thongasi manak nakpa atai mafam singda su sandorakpa loinana America na war plane kayamarum Kuwait ta kai ki haina lebak asigi defense ministry na phongdokre matau karamna war plane singadu kai kibano haiba housingmaki oina chapchana khangba ngamdrabasu Iran gi missile na kapthaba soidana oirumgani haina thajanari Sida Iran ge yamna maru oiba Natanz nuclear facility de attack satharakya haina Iran ge ambassador na phongdokre International Atomic Energy Agency IAEA gi mifam amada Iran ge ambassador na hai Civilian nuclear facility da US amasung Israel na attack satharakibagi thong aduna akoibadu khundariba miyoi singa chauna awaba mayok nalakpa yai nakal ani gi lan nongma gi kansilakpana civilian nuclear power station fawba attack satharaklanina Middle East ki tongan ba city singda khundariba miyoi pumnamak hondorakpagi tangai fadaba phibam lakpa yai haina IAEA gi Director General Rafael Grossin phongdoraki Sida US President Donald Trump na wari sanadunu yasinaba puraknabagi wafam pukhalakpada Iran na yakidre Iranian National Security Council gi Secretary Ali Larijani na hai hauzik oiriba phibam masida Iran na Washington ga wari sanabagi firep lawba leite ABC gi reporter amana hangkiba wangi pakum amada mahak na hai mamangda kayarak hana wari sanaduna yasinaba purakraba matung amuk hana attack satharakpagi thokdok kaya laikiba maramna handaki matang asida Iran fibam amatada United States ka wari sanabagi firep lawroi amaromda Pakistan gi hitangfam city Karachi da leiba US consulate manakta masing yamlaba protesters sing laksinaba security force nongmai kapada mayoi tara sire Iran gi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei bu February 19 da Israel amasung US na nongthaktagi attack sathaduna hatkibagi mayokta protest tawrakiba miyam tankaina bu honabada miyoi tara sikibani tawdok adugi asokpa sing manak nakpa hospital pukhatun laikanari soglaba sing adugi manungda police personnel mari yauri haina Karachi senior superintendent of police Asad Reis na phongdoki Sida US ki F-15 ama Kuwait ki nongthakta kairaga tasinkre adu moinamak pilot adudi hinghore hairi MLA Bungjangin Balte laikidabagi tha ama chupna awawa phongdokani Thanglon Assembly Constituency ki MLA Bungjangin Balte laikidabagi matangda March tha chupna awawa phongdokani haina Jomi Coordination Committee ki Information and Publicity Wing na thadorakpa cherol amana phongdorkai Cherol sinahai Thanglon Assembly Constituency ki BJP ki MLA oina mikhalda mai paktuna miyam gi thogal tawdunu lakiba luchingba si kumja lisingani kunumdoi gi me mari da masing yamlaba miyam na satharkib attack ta asok apan nangbadagi matam sangna laikan adunu leiramlaga aroiba yahip tankibani Hinglingai matamda mahakna paikalam thabak thorum sing adubo singthabo ina chaliba March tha si Jomi National Morning oina lauthoknaba firep lawre Hariba matamasigi manungda harau kumagi thauram tournament concert amadi festival na chingba amata pangthokpa yaroi committee na lokholakliba thorang asida mari leinaba institution club amadi lub khudingmang mapung fana cooperation PBO adu moinamak hanadagi matam lepkhraba luhong khongdongba amadi lining laisonga mari leinaba thabak thorum singdi athingba asina konsiloi Bungjagin Balte laikidabagi matangda achumba while fanghanaba lo na yaba mawongda makha taba khongjing sengsin ministry hainasu cherol asina phongdorakli Manipur ki politics ta khwaidagi chark chehing naiba amasung miyam da chamamnaba ponba thong amada February mari da wasak lokarba deputy chief minister ani amasung cabinet minister ani da pahen gadaba fam tha amarom phajilaba fawbada
पिथोक्तन सुमनगी कैबिनेट मिनिस्टर खक तलब पिदुन थमले हाइना कांग्रेस की मसिन चटप मिसक अमन मराल सिरकले मसक ममिंग ताकथोकनिंगदब मिसक अदुना हाई थौंग असि लेबाक असigi लोन यादे हाइबदि लेति तौबतदि लेंगाक हाइबसि मिनिस्टर मयाम पुनसिलग चलाइगदबनि मसिमंगना मरम ओइरग चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसान मथन खक्ता वासक लौदुना अतोप मिनिस्टर मरी अमसो हाबलमलिबनि हौजिक्ति मिनिस्टर अतैद सुफम पिथोक्त्रे अदुगा वालौरिबा मिनिस्टर तरेट की फम अदुसु मेंसिनद्रे थौंग सिदी मणिपुर थमनब प्रेसिडेंट रूल की लेंगाक अदुगा करीद खेनरिबनो डेमोक्रेसी हाइबसिदी मियामगी मिहुतना लेंगाक ngakpaduni निंगथौगी लेंगाक कुंबा लैबा यादे थाजब याबो मफमदगी फंगो पाउना हाई करी मरमदगी मतम सांगना मिनिस्टर की पोर्टफोलियो पिथोक्तबनो अमसुंग अवाटपा मिनिस्टर हापसिनद्रिबनो हाइबसी मनुंगद चेनबा म सोइदना लेफम थुई मसिमंगना मरम ओइरगा हौजिकसु अथुबा मतमदा पिथोकदोरबे स्टेटसगी बजेट सेशन सु चीफ मिनिस्टर मथंतन पाकुम पिरगा अतेनबा मतमगी बजेट सेशन अमा फमलगद्रा हाइना थाजनरी मिनिस्टर सिंगना पोर्टफोलियो येंथोक्त्रबा अमसुंग अतोपा मिनिस्टर सिंग हाबलक्त्रगदि हंदक पांगथोकदोरबे असेंबली सेशन असि नमित हुमनीदगी हेना पांगथोकलोय हाइरबा नमित हुमनी असigi manungda supplementary demand sing pass tawhoba amsung tha marigi sijanagadaba senfam vote on account pass tawba haibasi masana tabani Iran Homes Street Thingzin Kiban Malemda Thaugi Mamal Kap Kadori Sungdoktriba Thau Hondok Honjin Tawada Kwaidagi Maru Oibalambi Ama Oina Season Nariba Homes Street Iran Thingzin Kiban Maram Orega Malemda Thaugi Mamal Ka Hena Wankala Kadori US Amasung Israel Gi Lan Maram Orega Malemgi Thau Amasung Gas Ki Kaithelda Achoba Saitheng Ama Piragani Haina Report Amana Fongdorkle Iran Gi Supreme Leader Khamenei Mahaki Imung Manungi Musing Amadi Awang Thaki Official Kara Hatkriba Matungda Iran Maru Oibalambi Asi Thingzin Ba Pirep Lorkibani Report Amagi Matung Inadi Homes Street Thingzin Krabasu Housing Maki Oina Thaugi Awat Pamayuk Nabagi Pibam Laikiro Hairi Adu Moinamak Iran Qatar Kuwait Bahrain United Arab Emirates Amasung Saudi Arabia Dagi Sungdok Triba Thau Putorakpada Street of Homes Fawa Putorakpa Maramna Lambi Asi Thingzin Kiba Thoklabadi India Yauna Tongan Tongan Balebak Singta Thaugi Awaba Mayuk Narakpa Yai Hairi Middle East Crisis ki matangda ngarang CCS ki mifam pangthokre US amasung Israel na Iran de attack sethaduna Middle East ta sowa wathuk ama thoglakkraba matung Prime Minister Narendra Modi na mayai tangbal loduna ngarang Cabinet Committee on Security CCS ki mifam pangthokre National Security ki matangda warep lobang amba khwaidagi awangba thaki body oriba CCS ki mifam pangthoklibasi yamna maru oina longnari mifam maduda Defense Minister Rajnath Singha Home Minister Amit Shah External Affairs Minister S Joy Shankar Finance Minister Nirmala Sitharaman National Security Advisor Ajit Doval amadi Foreign Secretary Vikram Mirsana Singh Singh saruk yaki Iran gi Supreme Leader Ayatollah Khamenei hatkraba matungda Muslim khundabalaibak kharada Iran tholakibagi matangda mifam maduda kupna khana nainaki Modi Israel ki PM da lan lefanab ki matang da wari sanaki Imphal tamna thorokpa pot puba truck ama lairo sing manakta mai thakre National Highway to Imphal Dimapur lambida Imphal tamna pot puraga thorokpa tata truck ama Senapati District ki manung chanba Kabinam amasung lairo sing village ki lonaba mafam amada ngasi ayuk sakhangdaba singna mai thakre Ayuk pung Nepal makairom tawada mai thakraba tata truck adugi registration number NL07AA2863 ni All Naga Trader Association Manipur na thadorokpa charolamagi matung ina mai thadokraba truck adu Northeast Federation of Trade Union ki General Secretary oiba miyoi amagini Security matik chana leiba lambi asida ifong phong na truck mai thakibagi thong aduna lambi asida pot chai hondok honjen tawriba transporter sing amasung trader singda chauna nungnangba pokhale Law Enforcement Agency singna thawdok asida channel ba miyoi sing athuba matamda masak khangdoklaga logi oiba action lakhut kadabani micham yamnasu channel ba miyoi sing phana na bohona bada mateng pangbiu hairi Otuna hayeng Kangpokpi district ta total shutdown tawgani lauthokre kumja lisingni kunhumdogi me ahumdagi thoglakkiba kanglukki hanna sunabada leikhidraba singi mafamda ikai khumnabu utpo oina Kangpokpi district ta hayeng total shutdown tawgani haina Committee on Tribal Unity Kotuna lauthokre Kotuna Civil Society Organization singa khusamnatuna Faijangi Martyrs Smriti da thauram ama pangthokpaga loinana separate administration gi ihauda thawai thakraba singi mafamda ikai khumnabu utkadori namit asida lengaki loisang bank private institution mak thonglon gadabani makal amatagi thorum pangthokpa yaroi tangai fadana athu akai gi thabak thorum sing chatpanatana gari amata chenba yaroi ayuk pung 3 tagi numidang pung 3 phawba sathagadoruba total shutdown asi district asida leiriba mipung khudingmakna mapung phana na bohona bada maru iba thodang lobiu haina kotugi cherol amana fongdorakle Israel amadi Iran gi lan matam sangna sokna bangam loi dawri Israel amadi Iran gi marakta songna riba lan chayol ama fazilakadore lan asi kayam koina songna gadoribage amadi United States ta kari karamba sapu pirakadoribage habisidi mipung khudingna khangning wafam ama oiri
लान की मरम दा नैनबा यूएस के हान की ऑफिशियल सिंह फोंदोखिबगी मतुंग इना लान असि सुपनगी निमित खरन की मनुंगदा लोइसिलबा याय हाइरि नाकल अनि चांगदमनदुन येंगबदा लान की जैथिंग फंगबा इजराइल दगी ईरान हेनगनी खुलाई मतिक चाना लेबगा लोइनना लानमी मसिंग यामबा मरमना इजराइल न खुदोंग चाबा फंगलबसु ईरान की ऑफिशियल सिंह फोंदोखिबगी मतुंग इना लान की खुलाई अवाटपा लेते हाइरि पुमनमक असगी मथक्ता यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाइल इंटरसेप्टर अमसुंग एयर डिफेंस सिस्टम की मतंगदा नुंगनांगबु वफुम कया फोंदोकनरगली ईरान कापसिलक मिसाइल अमसुंग ड्रोन अटैक नाथोकननबगीदमक यूएस की मिसाइल इंटरसेप्टर अमदी अतै एयर डिफेंस कया मरुम पीखिबा लेरे अदुबो यूएस की माइकेदगी इजराइल दा मतम सांगना खुलाई मतेंग पांगबा ngamloidobagi phibam leiri masigi maru oiba maramdi haukiba chahi anirom US military na Red Sea da Houthi militant sing mayok nabada afaba makal gi khulai ayamba sinaba loikre hauji maksu SM2 MS3 SM6 interceptor yauna US ki missile defense system ama sizinaba loisilakle hairi mamangdasu US na dollar million kaya marum gi khulai sing यूक्रेन द मतेंग पांगदुना रशिया ग लांथेंगनबदा सिजननखिबा लेख्रे यूएस की माइकेदा हेन नुंगनांग पोकनिंगाई ओइबदी था कया मरुम चुपना हुथी की मायोक्ते चथरकप कैंपेन दा मरु ओइब खुलाई कया सिजननखिबगी मतंगदनी काइने थंगद नाकल अनि सिसफेयर लाउथोकनखिबा मरमना हौजिकति हुथी की मथक्ता खुलाई सिजनब लेबले ओइरगलिबा फिबम मसुगी मतंगदा वाशिंगटन इंस्टीट्यूट्स मिलिटरी एंड सिक्योरिटी स्टडी प्रोग्राम की डायरेक्टर माइकल एसिनस्टेन हाई यूएस दा हुजिक ख्वाइदगी चाउना नुंगनांग पोलिबसी करिगुंबा तानफम मसिदा चाइना नत्रगा कोरियन पेनिनसुला दा अनौबा वाथोक अमा थोलकपगी मतंगदनी करिगुंबा हुजिक ओरिबा फिबम मसिदा चाइना नत्रगा नॉर्थ कोरिया गा लान सोंगनरप तारबदी यूएस की माइकेद खुलाई वाटपगी खुदोंग चादबा कया मरुम मायोक नरगनी हाइना फोंदोखी अमरोमदा यूएस की मकोक मिलिटरी कमांडर ग उनदुना वारी सानखिबदा सीनेट आर्म सिविलियंस कमिटी की चेयरमैन रोजर विकर न हाई मालेम के अनिसुब लंजाव मतुंग तारकपदा यूएस की नेशनल सिक्योरिटी दा ख्वाइदगी खुदोंग थिनिंगाई ओइबा फिबम मायोकनबा हंदकी असिन अहानबनी नुमित मंगानगी याउसंग कुमई हराव कुमई दा इथक इरांगदा मतम का हेन मांगनब चुमदे हिंदू लाइनिंग चटपसिंगी ख्वाइदगी चाव कुमई सिंग मनुंगदा याउसंग फेस्टिवल असिसु अमनी ngalingay matamdadi nupi angang naha ahal khaidana yausang kumai karamba matamda pangthokkodoribano haina hangnaramlibani chahi amagi calendar leiraga purakpada yausang karamba matamda tabagi habisisu hana yengnaramlibani kumai phiongda manipuri singna khwaidagi thawai yawbana maram oraga state asidadi festival asi numit mangani chumna pangthoi adubo लाइनिंग हौरकम फेस्टिवल हौरकम उत्तर प्रदेश वेस्ट बेंगल गुंबददी फेस्टिवल नोंमदगी हेन पांथोकनदे असिगुंबा फेस्टिवल लाइनिंग मिंगदा नहा अहल लैसा पाखंग नुपी अंगांग पुमनमक इरांगदा इराक नहनबा फेस्टिवल अमनि हाइना लौरबसु याय मीगी लमदना अयुकी मतमदा इमुंग मनुंग नत्रगा कम्युनिटी की ओइबा अबेर तैनबगी थौरम पांथोकलगा नुमिदांग वायरमगी मतमदना फिरोल नाना सेट चादुना मरुप मपांग सिंगी युमदा कोइबा चतुना अथुम अहाउसिंग चामिनगनी अदुगा मणिपुरददी याउसंग हौद्रिंगै नुमित तरानी हेना वालिंगैदगी हौना लैसाबी मसासिंगना लंबीदा लाकबा गारीसिंग थलगा सेल नीबा याउसंग मई थारब मतुंगदना अंगांग सिंगना युमथोंग खुदिंगदा अमसुंग मरी मता सिंगी युमदा सेल नीबा अहल लमन सिंगना होली इसै सकपा लैसाबी पाखंग सिंगना नुमिदांगदा थबल चोंगबा अयुक नुंथलदा अबेर तैनबदगी हेंदोकलदुना लैखोम लैनांग थेलगा हाइजिनबा अमसुंग गारी एक्सीडेंट चिंगबा मयाम अमा थोक्तुना मिसी मिना नंगहली नुमित मंगानी गो फेस्टिवल ओइबना मियोय अयाम्बा नोंमगी थबक तौनदे फेस्टिवल नि हाइदुना नुंगाई थोक्तुना लैथोई नुमित मंगानी तरुकनी सू नोमद्रबनिना सू नोमलगा साबा इमुंगदी खम थेंगना लाइरा तालहली हौजिकती मतम हाइबसिदगी हेना तांगबु पोसक अमा लैत्रे हाइना लौनरिबनी मसिगी सुमथक्ता हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन अमसुंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की मतम ओइबनिना महिरोय मयाम अमा अहिंग नुंथल तुंब चाबा खंगदब मखै लाइरिक पानरिबनी सू नोमबना अवोनबे पुंसिरोल अमा पुरकप ngungani haina khanjaba naha mayam amadi yausang festival asi makoidadi karimata kanadaba pamjadaba oi aremada sel yamna sading tohonba mayai kaba chinjak saba maning tamlakpa amasung ithak irangda tawraga leiba manipur hausik karamba phibamda leiribagi habisi ngaiyak phawba ningsing biraroidra haina phawba khanaraklabani idp singna mamittagi mapi tari kangluk irangda mafam marang khanghaudana thawai mangkraba miyoi mayam amagi इमुंग मनुंगी मियोसिंग अदुना याउसंग फेस्टिवल असिबो करमना पांथोक निंगलमगनी हाबिसी खंथमिनसी खुनाई अमदा फेस्टिवल हाबिसी तंगाई फदब लैतबदी नते मसिन मतम सांगना इमुंग मनुंगी मियोसिंग उनदबदु फेस्टिवल असिगी मतमददी उनहले मागी मागी मथौ मंगमसिंग पांथोकननबा तोंगान तोंगान मफमसिंग द लैनरुबसिंग मयुमदा हनरकलगा साक सखुम अमतु ओइरबसु सामिने मरमदुना असुंग फेस्टिवल असिना इमुंग मनुंग खक्ता नतना कैरो लेकाय मियामबु सुपुनसिन नहले
पुन्ना थबक तौमिनै फेस्टिवल असि मनुंगदा मसक थिबा तौहनिंगदबा इथक इरांगी मयामसिंग अदु फजनबगिदमक चही खरगी ममांगदगी हौना लैकाय लैकायदा लैबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिंदुना यावसंग स्पोर्ट्स पांगथोकनै यावसंग स्पोर्ट्स हाइबसिदा साना खोनबा खक नतना लाइरिक लाइसु मसा मसागी हाइसिंगबा मसुंग कल्चरगी ओइबा हिरम कयादा अथोय अहेन तानहली पुमनमक असुगी मथक्ता एग्जाम द मार्क वांगना फंगलपा आंगांग सिंगबुसु पुकनिंग थगतपि ममा मपा ओइबसिंगना मसा सिंगसु कुमहै येंगबा फजै लैकाय अदुदा लैरिबा आंगांसिंग मसक खंगनबगी खुदोंग चाबा फंगली सानबा हाइबसि करिनो अमसुंग अइखोय पुना लैकाय अमदा करी तौबा याबगे हाइबादुसु उत्पा ngami असिगुंबा साना खोनबगी थौरमसिंग असिना आंगांसिंगदा इनोट अमा पीबदी याय अदुबो मदुमंगना आंगांग अमगी तुंगी पुंसिरोलदा अफबा सानरोय ओहेली हाइबादुदी हाइमनबा थोकनी थौरम असिना यावसंग कुमैदा अबेर तैना हंदबा यावसंग कोइबा चलहंदबा इथक इरांगदा तावहंदबा अमसुंग खन्ना चैनबगी थौदोकसिंग थिंगबा ngamnabagidamakta थैदोकलगा पुरखिबनी अहल लमनसिंगना सेमलमलिबा कांगलोनसिंग असि यावसंग कुमै असिगी मतिक मयाय खरा मकै हंथालगा कानाबा हिरमरोमदा पुरकपनी हौजिक्ति कानाबा हिरमनी हाइरिबा साना खोनबगी हिरम असिसु सावोंग अमा होंदोकहलगा आंगांसिंगी तुंगी कैरियर सेमबा याबा वाखलोन पीननबा नोंमगी मनुंगदा पुंग अमदि वाखल थोकपा याबा वारि लिदुना ताहनबगी थौरमसिंग हापसिनबा कानगनी यारगदी यावसंग फेस्टिवल असि अइखोयसु नोंमगुमदंग पांगथोकलगा लोइसिनबदा करी अकाइबा लेगदगे लेंगाकी ऑफिसिंगसु नुमित निनीदगी हेना सुटी थादी अदुबो सथोक खोतोकपदा सेल मुनबा अवेर तैनबा यावसंग स्पोर्ट्स किनि हाइदुना लंबी थिंगबना चिंगबा थौदोक कया मरुम सथबना ऑफिसु एम्प्लॉई अयाम्बा कादी मतंग असिदा पंजनिंगबो वाफमदी हौजिगी मतमदा हराव कुमहै इथक इरांगदा मतम सांगना मांगनबा चुमदे मदुगी महुत्ता चौखटपा खुनाय अमा ओइननबा नोंमखक यावसंग पांगथोकलगा अतै मतमदी कम्युनिटी की सर्विस तौबा आंगांसिंगदा तंबिनबो होनसी हाइजनिंगी